murabona neza ukuntu kari gutaninga neza. Ubwo aha muri kureba iri ni itara ryo hasi, ni itara rya imidite, hejuru ni itara rya temperature. Taninge moto muri kubibona hano ku ruhande. Ni akantu kameze neza cyane, ushiramo amagi ukigendera, bikagufasha indi mirimo udahangayitse ngo amagi yanjye ngo bimeze bite, ngo ndaja guhindura. Kandi kubona ni amagi makeya afatika. Aka gasuri kimubona ngo ni nka gutyo mu gihe ku munsi wa 18 urabona ko nyine mu gihe ugahagaritse ntabwo gakomeza kwitaninga. Ushobora kubona ati mbese bigeze ku munsi wa 18 ese yavukira muri tureyi? Oya, ntabwo ariko bimeze. Iyo igeze ku munsi wa 18 bavana muri tureyi ukashira mu gacing box uba warateganyije ko gushyiramo muri aya magi, nuko akana kwa gasuri bigahagarara gutyo kamara iminsi 3. None mu minsi isanzwe ubwo ikomeza kuba iri gutaninga gutyo bisanzwe kugera ku munsi wa 18. Wongeye kwirwa abakunzi ba Tayima TV. Uyu munsi tubazaniye ibintu bishasha mutigeze mubona. Ni incubator y'amagi 30 ya automatique. Bityo uko muri kukabona ni akantu keza kagiyemo amagi make ya 30 ku bufatanye na Tayima TV. Ubwo tuzajya tubagezaho n'ibindi byinshi, tuzajya tugenda tubibereka. Ubwo muri kubona ni akamashini keza gafite controller ipima imidite na temperature, kakagira na timer, kakagira na switch yo guhagarika ku munsi wa 18. Muri kubibona ni akantu kameze neza. Umuntu yabereka uburyo gataninga. Fata tureyi ukayishyiramo, ni tureyi imwe yose uko yakabaye, ukayiterekamo. Iyo urangije kuyiterekamo urakupura. Murabibona neza ko yatangiye gutaninga. Murabibona neza ukuntu kari gutaninga neza. Ubwo aha muri kureba iri ni itara ryo hasi, ni itara rya imidite, hejuru ni itara rya temperature. Taninge moto muri kubibona hano ku ruhande. Ni akantu kameze neza cyane, ushiramo amagi ukigendera, bikagufasha indi mirimo udahangayitse ngo amagi yanjye ngo bimeze bite, ngo ndaja guhindura. Kandi kubona ni amagi makeya afatika. Tayima hari akantu dushaka kuberekaho. Abantu benshi bibaza ngo Tayima ni igiki se, gikora gite? Tayima ni akangaka kameze nk'ikontorora muri kureba, ariko ko ni igihe gusa kijamo, nta bindi gapima, ko ni ukuregeramo iminota imashini ibuze gutaninga. Menye ngo ugiye kuregera ibintu igihe igomba gutaningira, ugomba gukanda kwa aka gatushe ka mbere. Ndumva urimo kukareba, kukwereka hano ni ugukanda kuri tushe ya mbere, hakazamo P3 wageraho ukemeza kuri aka ka kabiri. Iyo ukemejeho, ubwo iyi mibare ijemo uhita ushyiramo amasegonda 120. 120 wamara kuyemezamo ukongera ugakandaho bwa kabiri rimwe, ikakwereka iminota irimo igomba gutaninga. Iyo ukanzaho indi nshuro ya kabiri, uba ugiye kubiregera, ukimura umubare wakanda hano 1, 2, 3. Ubwo ukaba ugiye kuregera igihe iramara iri gutaninga. Urukubona twasizemo umunota umwe, ni rimwe ririmo n'umunota umwe. Ubwo iyo wongereye kugakanda gutya, ukongera ubwo uba wimuye, ugiye kuvuye kuri zero ya mbere ugiye ku ya kabiri, ukongera ugakanda ukaja kuri rimwe, wakongera gukanda, ubwo ukabikuyemo ukabura bisetinze.